siɓɓe meɗen Mouhamadou Julde Diallo bañon technologie haray ɓeɗo no jeeya e musidɓe meɗen ɓurɓe wallitade no hitoji ɗin sakitora yani bi mana no hittoji wonaɗi wajuji ɗin sakire ka internet e ka téléphone ji e nokkuyel ɗin fou haare ɓe kippani en ɗum inchallah subhanahu wa ta'ala fiyo yimɓe ɓe tawata ɓen tawa ka nokku ka jooɗa waaja ɗon ma yimɓe ɓe wonɓe ka yaasi ɓen tawata ɓe waway e collectade ɓe hendo ɗiɗo hittoji ɓe naftora ɗi haare ɗe wonde maɓɓe ɗo inchallah subhanahu wa ta'ala ɓe sifanto en seeɗani e site ji maɓɓe ɗi tawata ɗin hiɓe jogui fii e wawugol site ji maɓɓe ɗi tawata ɗin ɓe lanci e muɗum bayanaji hewɗi ɗi siɓɓe men ɓe wawata jentade surtout wonɓe ka yaasi ɓen fii ɓe naftorda awa jonaɗe waɗe nder leydi gaɗi non cheikh Julde assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. haray alhamdulillahi rabbil alamin e weltanike jama on fota vraiment haray onon karama ko ɓen mi weltanike on fota noon fota noon ko wona seeɗa haray programme ji ɗin no woniri noon haray hiɗo wawi honno hiɗo wawi endade programme ji ɗin taho d' abord radio fotten gollen on ko radio wonɗo international mo tawata hara hiɗo wawi captude ka site o waɗe to radio fotten gollen ka site o wawa jentade émission ji maɓɓe ɗin wano nde yewtere nde ɓeɗo woni e waɗande ɗo ko wonde wadde samedi kala haray hiɗo wawi hendade nde ɗon en même temps kadi hiɗo wawi kañum kadi heɓude yewtereji maɓɓe ɗin ma yewtereji karamakoɓe goo ka laawol kisal o waɗay tun l aji ɗiɗi WOLKISAL laawol kisal haray ɗum ɗon kala connectiɗo waɗɗo laawol kisal o wawa hendade yewtereji karamakoɓe men wonɗi e wadde ɗo e wonɗi e wadde yaasi harano ne wani on tigui haray wono amma bañan technologie service on so yeehi ɗon kadi o wawa hendude ko fa honno ko dowa ɗum heɓude kon ma si tawi haray kadi no woodi site ji goo ɗi wawa ton onno humpitorde ɗum ɗon kadi si on noddi wono karamakoɓe men ɓen ɗo hiɓe wawi on feññinande ma ɗum ɓay haray fof mo wawata ko détaillade ɗo haray numéro on ko 628 08 87 07 664 33 06 56 haray si tawi on noddi ɗi numéro ji ɗo no woodi programme ɗi tawata eɓɓaɗi ganintinga hara on tigui o waway hendade ko woni e feƴƴude kon e hutubaji e darsuji ka men ɗo hara ko direct ka téléphone makko ka o woniri wo kadi e nder aduna on ɗum ɗo no eɓɓa inchallah hara noon ɓay haray fof mo wata ko détaillade ka émission ɗo hiɗo wawi noddude ɗi numéro ji ɗi min ɗo 628 08 87 07 ma ɗum 664 33 06 56 ma ɗum yahon ka bañan technologie service haray ko ɗum ɗon woni komi wawata on ɓanginande haray vraiment mbiɗa weltani on moƴƴa weltani jama on fof weltani karamakoɓe men ɓe weltani haray ɓe ka radio fotten gollen ɗo haray vraiment en weltani keɗen jarni e moƴƴa alhamdoulillahi rabbil alamin haray inchallah subhanahu wa ta'ala en antina jama on toujours haray ɗum ɗo fof ko laawol no tawata dina ka wawa yajirde jama o hoɓa naforeji saabu hannde adnan ko fewndi ɗon no hatton jini e yimɓe ɓen dina ka yettine e muɗum e laawi wonaɗi rewede ɗin fe jentagol fiji heddiɗe assalamu aleykum dande en bone golleji bon meɗen bonɗi ɗi e bone wonkiji meɗen ɗi eɗen jaɓi qirriti wondema kanko Allah subhanahu wa ta'ala so fewni neɗɗo ala majjinowo mo so majjini neɗɗo ala fewnowo mo ɗen seedo wondema ala reweteɗo e goonga si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala kala wo ko neɗɗo o rewi ko wona Allah ko mere woni rewde kala ko neɗɗo on wallinori ko wona Allah subhanahu wa ta'ala ko mere ɗen seedo oɗo mo suɓi ko nuli e meɗen nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam oɗo ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko ɗen toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓeygure maɓɓe ɗen e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisna ɓe oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo tawi ko kanko woni ñentinirgal meɗen e ɗiɗo golleji haray hiɗen jarna musidɓe meɗen jentiɓe en e oɗo radio ka bimbi ɗo fotte gollen 102.9 haray toujours en andi no wuwiɗen noon e asiweji ɗen fuu si woni
settere on feƴƴini min tati capanɗe tati e yewtay seeɗa ko yowiti e kaɗo dina meɗen ha e 8h45 hara inchallah subhanahu wa ta'ala hande kadi ko ngal alluwal men woni ko wonɗen e toppitade haray hande inchallah subhanahu wa ta'ala e yewtay e fi jikku e jikkuji nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ko tawata kon himo lolliri ko tawata kon no jeeya e jikkuji ɗi tawata ɗin ko fi timmingol ɗi woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nullirimo sabu ɗen geli Allah subhanahu wa ta'ala nuli nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama fi timmingol jikkuji moƴƴi ɗin wono kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe matirni en nun innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq min komi nulira ko fi timmingol jikkuji moƴƴi ɗin wa min ajalli al khisal allati وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة والإحسان نجيا كبر مولود في كوجي دين صلى الله عليه وسلم يمر مفجل نودي بفرد مودم اتقول صدقة مؤية وكتغوري الله نه ولهذا oɗo jikku ko jikku mo tawata mo wasama mo o wasama moƴƴere nden jikku mo tawata si tawi neɗɗo on jikkinorimo o fanɗay ayɓe o ɗuuɗa yiɓɓe batte makko kadi nafa wona e muɗum فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو إليها قولا وعملا فكان أجود الناس وأكثرهم عطاء وصدقة وعطفا على الفقراء والمساكين نلال صلى الله عليه وسلم بونينو هبه نودينو فاد إتقل صدقة نودير دون كونغو دي مبه دين e kuuɗe maɓɓe ɗen kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam bima ana hiɓe yamirayno yo sadaka itte hiɓe ittayno kadi sadaka ɓe wonno kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yimɓe ɓen fuu ko alda e ittitugol ko kamɓe ɓurno wonde dokko kamɓe ɓurno heewude okkugol e newagol e hoore yimɓe ɓe ala ɓen yimɓe miskinaɓe ɓen yimɓe ɓe ala ɓen e yimɓe miskinaɓe ɓen idan haray ko ɗum waɗi naayi en waɗu ko haqqille meɗen ma jaɓen ka fondo meɗen wonde Madina kan ko e sengo woto woni ko ka hikkori nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe humpiti en wondema ka konguɗe maɓɓe ka kuuɗe maɓɓe haray wongol julɗo yagal ngal ko ma huuɓita e fiyakuji neɗɗo on fuu ولأجل التحريض على هذا الخلق النبيل جعل الإسلام للصدقة ثمارا يقطفها من اتصف بالجود والعطاء فكان أول تلك الثمار هو أن مال المتصدق لا ينقص بالعطاء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما نقص مال من صدقة saburirɗingol yiɗina yimɓe ɓen e ittugol sadaka oɗo jikku mo tawi ko moƴƴo islamu on o waɗani ittugol sadaka dimɗe yani naforeji ɗi tawata no heɓa ɗin naforeji on neɗɗo siftorɗo ko wiyete kon wongol dokko e wongol neɗɗo okkowo yani koye en faamu wondema islamu on tumande o nodduno yimɓe ɓen faade e ittugol sadaka o hattali e wi'ugol tun yo neɗɗo on ittu sadaka
bal islamu on yamir neɗɗo on yo ittu sadaka yilti kadi yeetimo nafooreji ko o mari e muɗum kon gila ka aduna ɗo ha kala kara nde tawno no jeeya jikku bani adama sa wi'i yo waɗu hunde o landotoma ko fi honɗum ko ɗum waɗi sen tastike ka sharia toujours nde dina kan no wiyama waɗu hunde o yeedotoma kikan ko fi honɗum waɗanta bi ma'ana ko honɗum e nafoore heɓata sindo a waɗi konko yamiraɗa ɗon tuma fof nde o haɗuma hunde kadi o yeetotoma si a accali hunde nden ko honɗum heɓayma ko ɗum waɗi haray neɗɗo on no jeeya e jikkuji mum ɗin so wi'ama waɗu o wi'e ko fi honɗum so wi'ama accu o wi'e ko fi honɗum ko ɗum waɗi sar'inɗo on o yamirta sina o holle kisan ko honɗum neɗɗo on mari ton si o jaɓi o waɗi o haɗata kadi sina o andinay ko honɗum neɗɗo on mari ton so salike o accali no jeeya e nafoore aranere ko tawata kon neɗɗo sino itta sadaka o heɓay wono nelaɗo makiri noon sallllahu alayhi wa sallam ma naqasa malun min sadaqatin jawdi uytorali dokkal yani si neɗɗo no itta sadaka wona yo o faamu wondema on sadaka mo woni e ittude ɗon uytay ko o mari kon ko feeñi kon ka kene si on ti faamali o sikkay so uyti 100 francs e nder 1000 francs o okkitiri haray on 100 francs ɗon ko uytiɗo e nder 1000 francs makko kono haqiqatan en taskike moƴƴa en taway si o itti 100 francs on e nder 1000 francs taway on 100 francs no mari ɓuri 1000 francs wonde Allah subhanahu wa ta'ala wi wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu kala ko okkitirɗon e hunde Allah subhanahu wa ta'ala lontinay ɗum ɗon Allah lontinay on ko fodore moƴƴere hollugol ma an neɗɗo on sa siftorali guddan a woɗɗiti koyte ko guddan a woni dokko Allah subhanahu wa ta'ala kala ko ittuɗa tawi ko fi makko ittirɗa ɓernde laaɓunde anni timmuɗo waɗɗa ka watte ɗon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ƴetti ahadi wondema o lontine haray no hani anden ko adi fof kon taw annama dara qabul al a'mal kulliha ala shay'ain al ittiba'u wal ikhlas ولذا فإن أفضل الصدقة ما كانت منضبطة بهذين الركنين اللذين هما أصل الدين والشريعة فرب متصدق بقليل من مال أو طعام أو نحوه يضاعف الله له أضعافا ويقبله منه قبولا حسنا ورب منفق بالليل والنهار قد مقت الله إنفاقه لما هو عليه من الرياء والسمعة وحب الظهور ولذلك قال الله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم haray no jeeya ko neɗɗo julɗo on hani faamude o wattanayla e muɗum andugol tawo wondema yiilande fi jaɓugol golleji ɗin fuu ka islam no yowiti e hoore piiji ɗiɗi yani kala ko gollata nder islamu on woni ko julde woni ko korka woni ko hajju woni ko jantagol inde Allah woni ittugol sadaka woni kala ko wi'ete kon moƴƴere nde diina ka yamiri yo waɗe ɗum ɗo si tawi jaɓete ko e hoore sartiji ɗiɗi sarti arano on ko al ittiba'u sarti ɗimmo on ko al ikhlas ittiba ko jokkugol bi ma'ana ñentingol nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam go'o taw yo taw ɗe golle ɗe faalaɗa gollude ɓattora allahu subhanahu wa ta'ala yo taw nelaɗo waɗino ɗe ma ɓe yamiri yo ɗe waɗe ma ɓe ñinnino ɗe yo ɗe golle ɗiɗi on yo taw golle ɗen ko golluɗa ɗe ko fi Allah subhanahu wa ta'ala wona fi goɗɗum goo wona fi goɗɗo goo kala gollal ka nder diina ka tawi gongel e ɗiɗo ala e muɗum yo jommum andu haray o mara joddi ka Allah subhanahu wa ta'ala
sa golli golle den tay ko fi Allah tun gollirda kono non a hawra e sunna nelaɗo on e nder mum bi maana nanelaɗo won ko ñentinda e muɗum golle ɗe jaltataake sa ñentini nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e golle ma ɗen a waɗiri no ɓe wi'irno non a waɗi fewnude ɓe wanno nden a waɗi embere ko ɓe wanno kon a ɓeydali a uytali a sanzali kono non wona fi Allah waɗirɗa ɗum kadi ƴettataake idan ɗiɗo ɗiɗi al ittiba wal ikhlas ko ɗiɗo woni madaru qabulil a'mal golle ɗen ko ɗo woni e yiilade jaɓugol ngol koye hoore ɗiɗo ko ɗum waɗi eɗe wi'a ko ɓuri moƴƴude e sadaka ko konko tawi no jogodiri e ɗeɗo tugale ɗiɗi ɗe tawi kanji woni lesli diina o yani sadaka on no moƴƴi kono yo taw sadaka on ko e ɗiɗo ɗiɗi o woni o yaltali nder majji bimana yaltali e no nelaɗo wiruno non yaltali e waggol fi Allah subhanahu wa ta'ala sabu heewi ittuɗo sadaka pihum fanɗukum immorde e jawdi ma ñamete ma ko nandi e muɗum ma dama ko o ñentinɗo ko o laɓɓinanɗo Allah subhanahu wa ta'ala Allahu sowindiranamo ɗum towale jaɓanamo ɗum jaɓande labande heewi kadi neɗɗo itto sadaka jemma e ñalorma tawa Allah subhanahu wa ta'ala no huti konko o woni e ittude ɗon sabu ko woni e hoore mum kon immorde e yingo sabu ko woni wadde kon fiyo nane sabu ko woni e wadde kon fiyo o ande ko ɗum waɗi sen tastike Allah subhanahu wa ta'ala e nder ko o yewti kon fi ittugol sadaka e noone no sadaka on ittirte non en joddi ko o mari kon en taway ɗiɗo ɗiɗi no naati nder ton al ikhlas wal ittiba ara nun ɗum sen ƴetti kongol Allah subhanahu wa ta'ala nokku ka o wi ɗo suratul hadid aya 17 innal musaddiqina wal musaddiqati ɓeɗo worɓe ittoɓe sadaka e ɓeɗo sonnaɓe ittoɓe sadaka wa aqradu llaha qardan hasanan ɓe ñawli Allah ñamande moƴƴunde Allah subhanahu wa ta'ala wi yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim ɓeɗo ɓe sowante no wodani ɓe kadi joddi teddudi ففي قوله تعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا إشارة إلى الإخلاص ومعاملة الله جل وعلا في الصدقة ولذلك غالبا ما يرد الإنفاق مقرونا بجملة في سبيل الله في القرآن والسنة تأكيدا على الإخلاص فيه سنداري كونغول كالله سبحانه وتعالى إن المصدقين والمصدقات أوتندرتو وأقرضوا الله قرضا حسنا بن يولي ألا نمان دي مؤمنة ففي قوله تعالى وني كونغول ألا تودون وأقرضوا الله قرضا حسنا بن يولي أن لا نمان دي مؤمنة جوباغول فاد لابنانغول الله سبحانه وتعالى jopagol e gollondirgol e Allah ngol ka sadaka ko ɗum waɗi sen daari ko ɓuri heewde ko arata kon konngol fi sabe sadaka en tawana jogodiri e fi sabilillah fi honɗum fi tentingol fi ko wiyete kon laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala wono ardi noon kadi e aya goɗɗo goo ka suratul baqara aya 251 Allah subhanahu wa ta'ala wi mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala himo faala en humpitude none no o yoɓirta neɗɗo ittuɗo sadaka non ko honno o sowiranta jommum baraji muɗum ɗin o waɗani en misal e hunde nde anduɗen nde suttiɗen nde tawata si e wowlanama en faamay o wi masalul ladina yunfiquna amwalahum misal ɓeɗo yimɓe ɓeno okkitira jawle muɗum ɗen fi sabilillah kono hara ko fi Allah o naadi konngol fi sabilillahi on o wi ali tum ɓe no okkitira o wi ko masalul ladina yunfiquna amwalahum si o hattuno ɗo tum o wi ka masali habbatin harayno fi ikhlas ala nder ton
kono ma dama o naadi nder ton yunfiquna amwalahum otti fi sabilillah fi lawol Allah yani fi Allah ɗum no holli wondema ko ma tawa dokkal ngal ko okka ko fi Allah subhanahu wa ta'ala yo welto fi yo taw Allah ko kanko woni yoɓowo on wana fi yo taw mo okkuɗa o yo weltanoma na fi yo kurkanoma na fi yo teddine wana fi yo anditane wana fi yo coobe wana fi yo sappo maka fotta o inna oɗo ko dokko idan o wi misal ɓeɗo yani misal joddi ko ɓe mari ko yawmal qiyama ka masali habbatin ambatat sab'a sanabil no wa'i wano misal abbere fuɗinde puɗi jeeɗiɗi fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin puɗol kala rimi gabbe temedere wallahu yudha'ifu man yasha Allah no sowana mo faala sowande e hoore ɗum ɗo kadi wallahu wasi'un alim Allah ko yaajuɗo ko anduɗo ɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗani e misangal wondema sa itti samfaran a okki ma a okkitiri kilo goto ñaamete ma a okki kala ko wiyete ko naftorte wonande bani adama ɗimmo ma haton jinɗo a waɗiri tawi wona fi makko waɗɗa ko fi Allah subhanahu wa ta'ala a waɗi no yimɓe ɓe Allah sifi ɓen ka qur'ana no ɓe wa'i noon innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura menen ko men woni waɗirande on ko fi Allah wona fi jarnore wona fi anditanede wona fi hay fus yani ko fiitun yo Allah won ko kanko woni ko yaɓay ko kanko yamiri mi waɗi ɓay himo yamiri mi waɗiri kadi fi yo welto tawa ko kanko woni yoɓowo idan ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi misal maɓɓe ngal e nde ɗo abbere bi mana sa aawi abbere wotere nde ɗo fuɗi nde daƴƴini kayre abbere nden gabbere wotere fuɗi soliwol gotol ngol daƴƴini ha woni puɗi jeɗɗi ngol puɗɗin puɗi ɗo gotol kala sawti gabbe temedere en famay ɗo jakka haray neɗɗo no mari gabbe temeɗɗe 6 e 99 bénéfice e hoore abbere wotere nde o aawi nde idan Allah subhanahu wa ta'ala wi'i ko ni o yoɓirta yimɓe ittoɓe sadaka ɓen tawa ko fi makko ɓe itti wona ittoɓe sadaka ɓen foodi ko ittoɓe sadaka ɓen tawa ko fi makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala par ce que ko wi masalul ladina yunfiquna amwalahum o hattalo ngo wi fi sabilillah idan fa qabulu sadaqa manut bil ikhlas lillahi jalla wa ala sen tastiki ɗo en taway jaka jaɓɓugol sadaka on no humodiri e laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi e no hani julɗo yo faamu أن الإنفاق من أخطر الأبواب التي يتسلل منه الشيطان ويلبس على المنفقين في نياتهم حتى تنقلب الحسنات في حقهم سيئات ويكون رياؤهم بالإنفاق سببا للحسرة في الدنيا والآخرة كما روى مسلم رحمه الله في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجل وصى الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكن فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم haray no jeeya e ko hanɗe wattandila kon no jeeya e dambuɗe ɓurɗe wonde masibo ka seytane moltoto naatirana yimɓe ɓen ɗon dambogal ko wiyete kon sadaka e nder dewe ɗen fuu ko o ɓuri waawde moltade naata e nder ɓernde jommum bonna anniye makko ɗen ha golle makko ɗe wontanamo ninse wontanamo perdi sinano ɗum ɗum ko moƴƴironaynomo ko wiyete kon sadaka ko ɗum woni si neɗɗo no itta sadaka himo hani wattandila moƴƴa wona sakugol tum jawle ɗen sikka haare gasi tawa rewa laawol waɗiraka no nelaɗo wayiri waɗiraka fi Allah subhanahu wa ta'ala e so tawi dokkal ngal anniye ɗen moƴƴali ko wonayno moƴƴere kon wayltoto wonta perdi wonta ninse sabu si onti golliri fi yo yimɓe ɓe yi'u wowla fi makko mantamo haray hande kadi o mala hen joddi wono arde noon e oɗo hadis
mo imam muslim rahimahullah o filli kanelaɗo maaki ɗon fi yimɓe tato ɓe tawata ko ɓe attete huɓɓiroyede yiite jahannama nge yawmal qiyama o dande jeeyade maɓɓe ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nder ɓen ɗon tato atteteɓe huɓɓiroyede jahannama yawmal qiyama no jeeya e maɓɓe gorko mo Allah subhanahu wa ta'ala yanyanno arsike okkimo noneji jawle ɗen fuu oɗo Allah subhanahu wa ta'ala immintinoyemo yawmal qiyama addamo darna yeeso muɗum andintinamo nemaji makko ɗin kanko Allah e hoore makko o inna mi okkorinoma hunde kaari o yahi mi okkorinamo ɗum ɗo e ɗum ɗo o yahi Allah andintinamo nemaji ɗin fuu o ɓirrito hihi Allah waɗaninola ɗum ɗo fof Allah subhanahu wa ta'ala wiya jonno ɓaawo nde mi waɗanma ɗum ɗum fuu ɗin nemaji fof mi waɗi ɗe jungo ma ko honɗum gollirnoɗa on ko mi okkoronoma ɗon neɗɗo o jaabo mi accano laawol fiima an Allah ngol tawata no hana dépensede sina mi dépensune fi maggol mana mi wonano juulirde no yeebo mi ronkane o darnitade mi wonano miskino no weela sina mi ñamminaymo mi wonano alyatima hun no tampa sina mi danko tokum mi wonano o sifrani moƴƴireji ko waɗayno kon fuu Allah subhanahu wa ta'ala wiyamo kadabta fenay walakin fa'alta li yuqal ho jawwat ko wonnoɗa e okkirde ko wonnoɗa e dépansirde ko wonnoɗa waɗɗeɗe jawle ma e muɗum ko fiyo wi'e on ko okkowo non idan ɗum ɗon no wowlama jakka si tawi neɗɗo on naafi Allah subhanahu wa ta'ala waɗiri harayno hulɓini Allah subhanahu wa ta'ala innamo ɓaawo nde o qirriti ko waɗayno kon e moƴƴireji ha o gayni Allah wi'amo a fenay ko waɗirnoɗa ɗi sadakaji ma ko okkiraynoɗa ko fiyo wi'e ko dokko idan ɗum ɗon wowlama ko ɗum marɗa nder ton Allah wi'a malaika ɓe ƴettumo naɓa ka yiite malaika ɓen ƴettamo daasira yeeso makko ngol naɓamo ka yiite honɗum naadoyimo ka yiite wona ko o itti sadaka kon ko naadimo ka yiite koko o itti sadaka kon tawi wona fi Allah jaka neɗɗo no golla dewal tawa ko ngal dewal sindo ngal warrama no haniri noon kono so tawi ngal warraka no haniri noon ngal wonta hande kadi lette e hoore jom muɗum ɗum ɗo no hani jonnude neɗɗo julɗo fuu tasakuye o wallina beleɗe makko ɗen o wallina tawi makko on o wallina woowi makko on o etto o rewa Allah subhanahu wa ta'ala o rewira Allah ko nelaɗo addi kon hara o sincali e nder dina Allah kan goɗɗum go ko ala no nder ton o jokka beleɗe o janfo hoore makko o janfo taggore Allah nden bare ko ɓuri jogade probléme yawmal qiyama ko ɓeɗo yimɓe wonɓe sincude penale naade nder dina Allah kan yilto kadi daro nodda yimɓe ɓen faade ɗen penale ɗon yilto kadi yeeto yimɓe ɓen gonga on ko fenande ɓeɗo si tawi no konte yimɓe bonɓe ɓen ka aduna ɗo ala bonɗo ha ɓuri ɓeɗo sabu neɗɗo siko kefeero fiw tawi o ala e soñjude julɓe ɓen hay hunde dikka o ɗo e di neɗɗo wiɗo hoore mum ko julɗo tawi ko inde o woni julɗo ko noddata yimɓe koye fenande ko noddataɓe koye beleɗe ko sakkotoɓe ko faade e gonga neɗɗo sifori ni haɗa ko Ibnul Qayyim wino kon ko seytanu yatakallam seytane wonɗo e wowlude Ibnul Qayyim o wi nokku ka o rentini ɗon e ɗuɗugol haala o wi neɗɗo anduɗo gonga deƴƴi haalali gonga on oɗo ko seytane bobojo neɗɗo wowluɗo fenande andali gonga o ko seytane wonɗo e wolude idan ɗiɗi kala naɗi sawaba neɗɗo hana andude gonga o deƴƴoron kama wolde won tawir noon neɗɗo hana wolde kona gonga harayno jeeya e ko lura arali e muɗum kon wondema sadaka no moƴƴina an kono sadaka on fuu kadi ko ɓuri moƴƴude ko e hoore hombo yani jonneteɓen fuu no wondi e baraji kono ko ɓuri moƴƴude jonnugol sadaka ko siɓɓe neɗɗo on yani enɗam makko ɗam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki afdalu sadaqati ala zirrahimil kaasihi sadaka on fuu ko ɓuri moƴƴude ko e hoore jon enɗam e pooɗodirtoɗo weñjowo yani ko okkata kon ɓe okkorta ɓen ko ɓuri moƴƴude okkorgol
ko siɗɗo ma mo tawata on ko enɗan wi fa innama kanat as-sadaqa ala al-arham afdal wa ajzal thawaban inda Allah li'annaha wasilatu itilafi wa mahabba fi honɗum okkorgol enɗan ɗan okkorgol siɓɓe muɗum ɓen ɓuri moƴƴude dokke ɗin fuu ko tawde okkorgol siɓɓe on ko jokkorgal faade e wowodiral ko jokkorgal faade e giggol idan sa okki siɗɗo ma mo jeyduɗa on sadaka ma on haray a waɗi dewe ɗiɗi dewal aranal a itti sadaka dewal ɗimmal ngal a jokki enɗan ahsin ila nnasi tasta'bid qulubahum latalama sta'bada al insanu ihsanu ɓe wi'i moƴƴo faade e yimɓe ɓen maccinɗina ɓerɗe maɓɓe ɗen heewi ko moƴƴere maccinɗini neɗɗo ɗo ya soko goɗɗo ma piyamo ma raɗoɗamo fiyo yiɗe fiyo o wallodir e ma okkormo sa okkorimo o yiɗete hara a piyalimo o yiɗete hara a sokalimo o yiɗete hara haɗe waɗa hunde a waɗanalimo yani fi mujarrad ihsanika ilayhi yuhibbuka sabu moƴƴagol mangal e makko tun o yiɗete sa tawi neɗɗo no weela a ñamminimo o añatama sa tawi neɗɗo no nawni no ronki coggu lekki a okkorimo lekki o ñawdike o añatama sa tawi neɗɗo no holi a holtinima ko surroɗa o añatama sa tawi neɗɗo no waalo ko taraw a jonnima ko a suudu ko o naata o waalo o añatama idan ɗo ya a piide neɗɗo raɗɗamo ma doolamo fiyo yiɗe gasata okkor neɗɗo on sa moƴƴike e makko moƴƴere ma nden jeeyaymo jeeɓerde makko nden haray oɗo ittugol sadaka no wondi e baraji heewuɗi wono tawiri noon angal ittugol sadaka ngol kadi no wondi e foniji heewuɗi haray inchallah subhanahu wa ta'ala en andintinayi e musidɓe men jentiɓe fon ɗo ɓen ko fotte gollen FM woni ko ɗon e jentade sande koye 9 haray inchallah subhanahu wa ta'ala yewtere meɗen nden hande ɗo ko yowiti ko fi ɓural e moƴƴere e nafoore ko wodani kon oɗo neɗɗo itto sadaka haray tawi neɗɗo no itta sadaka no jeeya e ko o heɓata kon heɓugol giggol Allah subhanahu wa ta'ala on taw tawi neɗɗo no ittude sadaka tawi na sadaka e fefindaɗo no wirɗen noon ka fuɗɗode tawa sadaka on kono Allah subhanahu wa ta'ala wi'ide noon no nelaɗo warrono noon haray no jeeya ko ɓuri hawnade hande e za'imo wonɗen on nde tawata yimɓe ɓen accitino ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamiri kon ɓe accitino ko Allah subhanahu wa ta'ala noddi e muɗum kon tawata ɓe itti sadaka wo si tawi ɓe limoyi ɓe itti sadaka wo si tawi ɓe hoyɗana amma tum ɓe qur'ana no wi sadaka no moƴƴi mo itti sadaka heɓe ɗum ɗo e ɗum ɗo yonanaali ɓe ko memmina ɓerɗe maɓɓe ɗen yiɗina ɓe ittugol sadaka kamɓe waawi ɓe memminde ɓernde nden waawi ɓe yaltinde jawdi ndin waawi ɓe ittinde sadaka o si tawi piyowo ceede ma toɓɓo ramli ma waɗo siga ɗin golleji mbila yagal harmuɗi inni ɓe yoɓe ittu sadaka on tuma ɓe tinnoto ɓe itta kono so tawi ko sabu tun ko Allah noddi kon faade ittugol sadaka ɗum ittintaɓe ko sabu tun ko nelaɗo kon maaki kon sallallahu alayhi wa sallam sadaka no moƴƴi ɗum ittintaɓe idan oɗo kadi yo watta ila hoore makko moƴƴo o dara ko woni e gollude kon ko fi hombo woni e gollande si tawi ko maako nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nanɗa nokku kaɓe maaki wondema moƴƴagol e miskinɓe ɓen no moƴƴi jaɓuɗa ɗum hooliɗa ɗum gomɗinɗa yahuɗa moƴƴiɗa e miskinɓe ɓen o sadaka ma ɗo ko sadaka fi Allah ko sadaka lawaɗa ɗo e roɗo ka lawol si tawi ko nde maapiɗa ko nde nawnuɗa ko nde faalaɗa goɗɗum doguɗa yahuɗa ka ndaaro ɓen ɓe ndaari ɓe wi ko sadaka hunde kaari ittata fiyo haajuma on gasu yahuɗa ittuɗa kadi sadaka fiyo on haajuma ɗon gasu on kadi ɗa andi ko ɗumɗa wadde an tigi andi ɗum ɗon na dewal wona fi Allah wona fi ñentigol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam idan haɗa sadaka mo wonɗen e wolde fi mum on ɗo enen ko sadaka mo tawta on ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri sadaka mo tawata on komo Allah subhanahu wa ta'ala noddi faade muɗum ka deftere makko as-sadaqatu turisu mahabbatallahi jalla wa ala
لأن الصدقة من أحب الأعمال إليه سبحانه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على المسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمسي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ittugol sadaka non okka neɗɗo giggol allahu subhanahu wa ta'ala no waɗa ha allah yiɗa neɗɗo on, nde tawno ittugol sadaka ngol no jeeya e golleji ɓurɗi yiɗede ɗin ka allahu subhanahu wa ta'ala. wono nelaɗo humpitiri en ɗum ni, sabu en andata ko feƴƴata ka allah si wona so nelaɗo yeytiki en. ko kanko woni almunabbi'u anillahi subhanahu wa ta'ala, yeetotoɗo en ko iwi ka allah, yeeto en ko woni ton, yeeto en ko honɗum welata allah, o yeeto en ko honɗum mettata allah. si tawi na nelaɗo yeeti en e wawata andude ɗum ɗon wela allah ma ɗum ɗon metta allah. ranagol mo e haajuji makko ɗin sanga nde o ɓitti, ñawdugol mo sanga nde o ñawi, yolɗinalngol mo sanga nde o ñawli, holtingol mo sanga nde o holi, honnugol mo sanga nde tawi o ala ka hoɗa, ɗiɗo no jeeya e ko narata weltare kon nder ɓernde julɗo o. idan ɓe maaki ahabbul amali ila llahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala al muslim, ko ɓura yiɗede golleji ɗin fof ka allah tedduɗo mawɗo on, ko welo welo ngo naaduɗa e nder ɓernde julɗo. ma ɗum ittanamo sattende, ma ɗum yoɓanamo ñamande, ma ɗum itta e makko heege. ɗiɗo no jeeya e moƴƴireji ɗi tawata ɗin no weltina allah subhanahu wa ta'ala. tawde neɗɗo on himo ɓitti, daroɗa ha o iwa e ɓittende nde o woni nden. tawde neɗɗo on no jogii ñamare ɗe haɗimo ɗoygol, daroɗa wallamo ha o wawa yoɓude ɗum. ma siko a woni ñawlaɗo on noddama innama mi okkirima fi allah. tawgol neɗɗo on no weela, ɓeygure makko nden no weela, etoɗa ha o heɓa ko o ñaama, oliyede a jaldemo e hoore ko woni kon. hiɗen andi alhaali gurdam men ɗen ka fewndi ɗo ɗon. idan si tawi ɗo ya'a ɗaɓɓude goɗɗum go ko waɗa eto yimɓe ɓe hodduɗa ɓen, yimɓe ɓe wonduɗa ɓen, tawa tefa e alhaaliji maɓɓe ɗin, wallitoɗa ɓe seɗa mari feere. sa mara feere etoɗa kadi ɗaɓɓa wallitotoɗo, sabu sen taskike alquran en tawa allah subhanahu wa ta'ala ko o ŋiñi taw wona yimɓe ɓe tawata ɓen okkata tun, himo ŋiñi yimɓe ɓe tawata ɓe yemirta e okke. sen daari ko suratul ma'un, allah subhanahu wa ta'ala wi: ara'ayta alladhi yukadhibu biddin fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. o rerɗinta, bi ma'ana o yamirta yo miskinɓe ɓe ñammine, jaka hay wongol neɗɗo o wiyata miskino okkore ko probléme, wona fi so woni neɗɗo mo okkata miskino. idan si tawi allah subhanahu wa ta'ala kambani neɗɗo mo tawi on yamirta hay okkugol miskino, ɗum ɗo holli kam mo okkata on itti e sikke. sen daari ka suratul mudassir, allah subhanahu wa ta'ala humpiti en fiɓeɗo yimɓe yiite, tuma nde ɓe landoya ko honɗum woni sabu ha ɓe naati yiite, ko honɗum e golle ɓe jokkuno kamɓe ha tema ɓe naata ka yiite. ɓe jaabi: lam naku min almusallin wa lam naku nut'imu almiskin wa kunna naqudu ma alqa'idin wa kunna nukazzibu bi yawmi ddin. ɓe jaabi piiji nayyi no jeeya e ko waɗi ha men naati ka yiite ɗo: go'o men juulatano, ɗiɗi men ñammintano miskinɓe ɓen, jaka angal ñammingol ɓe miskinɓe ko masibo. ɗum no jeeya e ko naɓata neɗɗo on ka yiite. no holli kadi wondema allah subhanahu wa ta'ala ɓanginani en accugol yimɓe ɓen e ande maɓɓe nden, accida ɓe e ande maɓɓe nden tawa tefa landaki haajaka yurmatake. ɗum no waɗa allah sattinana neɗɗo on. subhanahu wa ta'ala wi: wa amma man baghila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. kala on neɗɗo wudduɗo o yondinori ko o jogii kon, o sali wallitade miskinɓe ɓen, min hawrindinaymo e sattende. idan ɗum ɗo no holli wondema neɗɗo julɗon no hani wonde wattanowo yile ngal ɗo dewal, ñammingol ɓeɗo miskinɓe, holtingol ɓeɗo holɓe, honnugol ɓeɗo yimɓe ɓe alaka hoɗa,
e ñawndugol ɓeeɗo ñawɓe hoynangol ɓeeɗo sattiraaɓe ɗum no jeeya e dewe ɗe waɗata Allah subhanahu wa ta'ala weltono neɗɗo o ɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe immoto kamɓe nelaaɗo ɓe jokkondira e siɗɗo maɓɓe julɗo ɓe yaada e makko wallugol mo fiino haaju makko gasira ɓe maaki ɗum no ɓurani ɓe nde ɓe wonta ka juulirde maɓɓe Madina ɓe waɗa ɗon itikafu lewru timmundu sen tastiki ɗum ɗo en taway jaka wallugol ɗimmo muɗum ko dewal mawngal ni fi honɗum si tawi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓurni moƴƴere ko heɓoto kon e ɗowtugol siɗɗo mum julɗo e haaju makko ɓe innaali honɗum e haaju ko haaju o haaju ɗowtugol mo ha haaju makko on gasa ɓe wi'i baraji ɗin ɗon no ɓurani ɓe waɗugol itikafu ka julirde maɓɓe lewru ɗum no holli jaka moƴƴere heewde no heɓo e wallitagol neɗɗo julɗo on idan wallitagol neɗɗo julɗo no jeeya e ko watta ha tawi neɗɗo on heɓa giggol Allah subhanahu wa ta'ala ɗimmum ɗum annaha dafi'atu lissu'i wal amradi ittugol sadaka no haɗa bone ittugol sadaka no haɗa ñaw fan abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sadaqatu sirri tutfi'u ghadabu rabb rawahu at-tabrani wa sahhahu al-albani abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu o wi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema ittugol sadaka suuɗa kadi sadaka on tawa feññinahli mo ɗum no waɗa ha tikkere ko Allah tikkano neɗɗo on iwa few yanno tikkere Allah nden iwi e hoore neɗɗo haray hande kadi ko honɗum o lettatamo haray hande kadi o daɗi boneji ɗin fof sabu ko tikkere Allah nden arta e hoore neɗɗo ha Allah ñawinamo ko tikkere Allah nden arta e hoore neɗɗo ha Allah wurta e hoore makko mono toñamo ko tikkere Allah nden arta e hoore neɗɗo ha o wurta e makko kala noni e boneji ɗin idan si tawi neɗɗo on itti sadaka o suuɗi sadaka on sabu waɗugol makko ngol ɗum ɗon waɗay ha Allah subhanahu wa ta'ala itta ko tikkannoma kon few hande kadi o weltanomo si Allah weltanike jiyangel ngel haray hande kadi o hula probléme hay e pus sabu jaɓen hooloɗen pellet kala ko woni en e heɓude kon e probléme ji golle meɗen ɗen e konguɗe meɗen ɗin sabu muɗum no tawa nder ton idan si Allah tikki sikke ala probléme heɓoto idan no jeeya e ko ittata tikkere Allah nden suuɗugol ngol okka suuɗugol okka ngol no holli wondema neɗɗo sino itta sadaka wona yo o yiino sadaka makko on ɗum waɗi hiɗe wi'a ɓeɗo nodday ɓe faade ittugol sadaka jama'i moɓa jama o yahen ittoyen sadaka illa ala e ittugol sadaka on kono ete suuɗon sadakaji moɗon ɗin yahugol ɗo e hoɗo moɓidira jamaji ɗin fuu defa ñiiri dolle ñaame ñallal gotal yiine inne kaari en no waɗi sadaka tawa miskin ɓen toon ɓe ala cuuroy miskin ɓen toon ɓe ala kowle miskin ɓen toon ɓe ala ko ñaama hitande nden fuu ɗum ɗo ko sadaka waɗa kono mo lundi ko ɓuri hanude kon moɓidiri mbuuɗi moɗon ɗin yaho ndaaro miskinɓe ɓe ala cuuɗi ɓe waɗa noon ɓe cuuɗi e gundo ndaaro miskinɓe ɓe ala hoggo ɓe howa noon ɓe e gundo ndaaro miskinɓe ɓe tawata ɓiɓɓe mum ala hay fus yangiki ha ronki ala hay hunde ko gollira ndaaron jonnon ɓen ɓe ɓako ɓe gollira ɗum ɓuri wonde yahugol warba maaro ñallal gotol ñaama poto patanno yiinora arta inna waɗi sadaka a bonni jawdi kono nano so kari a wima no warruɗa nden andi no jeeya eɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɗum woti ko ɗawdi arsi muɗum yawmal qiyama wona nelaɗo makire noon sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo ittuɗo sadaka o suuɗimo ha tawi nano makko ngon anda ko ñaama ngon jonni idan ɗum ɗon holli e wondema haray sadaka on no hani wonde gundo e ɗum no waɗi ha Allah subhanahu wa ta'ala itta ko tikkani kon neɗɗo on ari e hadis abi hurayra radiyallahu anhu mo filli o wi nela sallallahu alayhi wa sallam maaki ma min yawmi yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan talafa abi hurayra radiyallahu anhu wi wonde man laaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam ala e ñalande hay e wotere nde jiyaɓe Allah ɓe weetata e muɗum si wana malaa'ikaaɓe ɗiɗo tippoto
e ɗo ko woni ɓe tippinde ko piipiji ɗiɗi pet. Goto maɓɓe wi'e Allah mi torikema o neɗɗo wonɗo ittude sadaka lontinanmo jawdi makko ndi. O ya kañum kadi wi'a Allah mi torikema o ɗo wuddirɗo ndi jawdi mum o wallirta ɗo miskino o dankorta ɗum alyatima o ittiranta ɗum goɗɗo ande Allah mi torikema bonnu jawdi oɗo ndi. Idan ɓeɗo ɗiɗo ñande wo ɓe jippoto ɓe toro Allah nde ɗo torare ɓe immoɓe hoota. Idan ɗum ɗo no holli en jaka wondema neɗɗo on simo itta sadaka o heɓay du'a yimɓe ɓen ɓaawo ɗum kadi o heɓay du'a oɗo malaikajo no gasa yimɓe ɓen du'o ronka jabade kono oɗo malaikajo du'antako ma Allah subhanahu wa ta'ala ronka jabinde du'a on sabu oɗo na ñaamo sakko ñama ko harmi wana wolo ko ni o sakko wala ko harmi wana yaho ko ni o sakko wala ko harmi ko neɗɗo laaɓuɗo neɗɗo tedduɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala sikki ala so torki Allah Allah jaabinayi si oɗo torki Allah yo Allah lontinane sikki ala Allah lontinay. Idan ɗum ɗo no jeeya e naforeji ko heɓata kon ittowo sadaka. Amma oɗa ɗimmo oɗo kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala cippinimo ko fi toragol Allah subhanahu wa ta'ala honɗum yo Allah jonnu oɗo neɗɗo wudduɗo perdi. Oɗo kadi o toroto Allah subhanahu wa ta'ala yo o jonnu neɗɗo wudduɗo on perdi. Sen taskike en tawa yimɓe buyno ukko e probléme ji hara ko ukkiɓe muɗum ko guddam maɓɓe ɗan. Sabu si a ami dépense de fi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ukkete ko dépense ya goɗɗum go. Sa ami ƴettude jawdi ma ndi wallira miskino Allah subhanahu wa ta'ala ukkete goɗɗum go ƴetta jawdi ma ndi ukka. Bal si tawi Allah farli e hoore ma ya ittu sadaka nde wotere pet e nder hitande nden tawi hay ɗum ɗon no sattama ittugo jonna miskino ɓen sina haray ɗa moni hiɗa ɓitti andu ɗo haray ko hawre wonɗa taƴude hakkude ma Allah subhanahu wa ta'ala. Idan no jeeya e naforeji ko ittugol sadaka wondi kon wondema oɗo ittugol sadaka e ɗum ɗo waɗay ha neɗɗo on heɓa lontare jawdi makko ndin waɗay kadi ha Allah renanamo jawdi makko ndin. No jeeya e muɗum annaha min asbabi zawali lhumumi wansirahi sudur. يقول ابن القيم رحمه الله والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفصح بها صدره فهو بمنزلة اتساء الجب عليه فكلما تصدق اتساء وانفصح وانشرها وقوي فرهه وعظم سروره ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. وقد ذكر في كتابه النافع زاد المعاد أسباب انشراح الصدر فذكر من بينها الصدقة والإحسان فقال ومن أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا. هرينو جيا نفوري ittugol sadaka waɗay itta himme e ande e nder ɓernde neɗɗo waɗa ɓernde nden ɓernde yaajunde wona oɗo ceernojo wiiri ni Ibnu Qayyim Jawzi o wi neɗɗo ittowo sadaka on mo yaaji ɓernde ɓuri yimɓe ɓen fuu sabu ittugol sadaka ngol yeññe ɓernde ɗum no wayi wa misal e hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe yewtuno ɗon misal ittowo sadaka e misal neɗɗo mo itta sadaka ɓe maaki no wayi wa ɓorniɗo dolokke tawa himo permis ha ka dande makko e tuma fo nde o itti sadaka makko on doloke o yottoto o suuma guƴe makko ɗin ha suuma e horteppe makko ɗin amma guddo on o eɓɓata okkugol siwona e butonje ɗen nottuɗo e makko koolo satta firo oɗo hadis o maaki kanko Ibnu Qayyim Jawzi wondema e ittugol sadaka ngol no wayi wonon nelaɗo maaki nen on ɗon hadis tuma fo onti okki ɓernde makko nden yaajay weltare makko nden tiiɗa welo makko ngon ɗuuɗa e tawno hara ittugol sadaka mara sina nde ɗo nafoore tun harayno hani neɗɗo yo hebbin ittugol sadaka o tinno faade muɗum. O jantiki kanko oɗo ceerno Ibnu Qayyim ko deftere makko Zadul Ma'ad sabuji yaajugol ɓernde neɗɗo on o janti hakkunde majji ittugol sadaka o wino jeeya e sabu ko watta ha ɓernde neɗɗo on yaaja iwa ko nde ɓitti kon ha feƴƴiti moƴƴagol faade tagore nden nafirgol tagore nden ko heɓata feere kon sabu si winnama ittugol sadaka wona marɗo milliard ji tum ma million ji tum ittata sadaka neɗɗo fuu no mari
ko itta sadaka ko waɗi mo be no woodi ko waawi wadde woɓɓe hare no mari jaahu mala jawdi hiɗa waawi wallide yimɓe jaahu ma on woɓɓe no mari gandal ɓe mala hay hunde sona ɗum ɗon hiɗa waawi wallide ɗum ɗo yimɓe ɓen janginaɓe hara a yoɓinaali ɓe ɗum kadi ko sadaka noon hiɗa waawi jon ƴettude doole maɗa ɗen kurkorana yimɓe ɓen gollanaɓe ko tawata kon ko mbuuɗi gollirte no sindona doole ma ɗen idan gollanaɓe haɗa ɓe yoɓali ɗum ɗon ɗum kadi ko sadaka noon idan neɗɗo fo neɗɗo no mari ko wawata ittude sadaka mo kala si waɗi ko waawi kon waɗiri fi Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ko kontete ko sadaka haray o holli en wondema ittugo sadaka ngol no jeeya naforeji muɗum ɗum ɗo no jeeya e naforeji mum ɗin annaha min asbabi rahma faqad sahha an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء نجيا نفوريج صدقاء ستوي نأنا أكا الله سبحانه وتعالى يرمتمو سلي يمردنا الله صلى الله عليه وسلم بماكي يرمتي بين جو يرمي أو يرمتي بين yurmine ɓe wonɓe ka leydi o wonɗo ko kammo yurmina on yani si tawi neɗɗo on no yurme Allah yurminaymo ɓe yamiri e wondema yurmi yimɓe wonɓe ɓen ka leydi Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi yurminay idan ɗum ɗo no holli gollodiral hakkundeji meɗen ngal ga no waɗa ha Allah subhanahu wa ta'ala o gollodira e meɗen kadi none no wonɗen e gollodirde no hakkundeji meɗen bimana no wa'anɗen wa'iniranɗen hakkudeji men noon si e yurmodiri e wallodiri en surrodiri Allah subhanahu wa ta'ala gollodira men hono ɗum o wallema an wonɗo e wallude on o yurminema a yurminowo tagore nden on o surrema a wonɗo surrode tagore nden on aksumum on kadi ko wona noon sa woni neɗɗo ɓittinowo yimɓe ɓen neɗɗo soñjowo yimɓe ɓen tawi an ka yaranɗa jama o woɓe wullay an ko ɗum ɗo woni golle ma ɗen ando an kadi amala janka Allah subhanahu wa ta'ala sabu sa yurmatake ko Allah tagi kon Allah yurmatake ma sa moƴƴata koye tagore Allah nden Allah no waɗi moƴƴirde lellata kono jonnatama de idan oɗo hadisi holli en wondema yurmeteɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala yurmeteɓe ɓe yami yurmine tagore Allah nden idan yurmingol tagore nden wona joɗagol wulla ɓe yurmingol tagore nden ko okkorgol ɓe wallugol ɓe haajuji maɓɓe ɗin walli tagol ɓe andeji maɓɓe ɗin acca kurkugol yimɓe ɓen tampina ɓe hara jonnataɓe hen joddire maɓɓe koye ɓayɗen andi no woodi hande nokkeli hewɗi yimɓe jogiiɓe moyinji jani ɓen woni ka laamu woni ka marɓe ɓe kurka e yimɓe ɓen hara ɓe yoɓata ɗum ɗo ko bone no adda ha perdina jawdi neɗɗo so tawi a rondina e goɗɗo a yoɓatamo a aynina e goɗɗo a yoɓatamo a joƴƴina e goɗɗo konta million ji capanɗe ñallal tawa heɓata semmir ko hotude kiikiiɗe angal nde yurmede ɗo no adda ha jawdi bona hara jommum addali wa kadalik an neɗɗo halfinaɗo laamu on hiɗa jogii doole ñande o a heɓa million ji ma milliard ji hiɗa jooɗi e hoore muɗum woɓɓe kaka nanga ñallata ko si ɓe torike si ɓe ñaama ko si ɓe jatti si ɓe ñaama o angal yurmede maɗa ɗo waɗay ha Allah subhanahu wa ta'ala taw yurmatake ma an kadi sabu ko Allah waɗuma ka ɗowdi ka wonɗa ɗon ko kanko joƴƴima ka climatiseur ka wonɗa ɗon ko kanko waɗi yo oɗo dari ɗo ka nangue maccinɗinanoma o ayne ma o wona fii maɗa o hiwe ma o kala ko fokkide ma o yilta kono mo dari ka nangue ɗon himo tampa ɗon o ñamata ko weeli o yarata ko ɓuuɓi o ɗuwata ko e ɗowdi kono joddi makko ni kadi hettata ko ɗum ɗo fo no adda ha yurmede Allah nder ronka jippade e hoore yimɓe ɓe idan haray angal yurmingol tagore nden ko hunde hulɓinide yo yimɓe ɓen watta yila e muɗum sabu no gollodirirɗen hakkudeji meɗen ga noon ko noon kadi Allah yoɓitirta en no jeeya e naforeji muɗum ɗin annaha min mafatihi rizq wa nuzuhi lil barakat fal muhsinu al mutasaddiq la yanqusu maluhu abadan bal yazidu wa yarbu ma yanaluhu min rif'atin wa thawabin inda Allah qala sallallahu alayhi wa sallam qala Allah ta'ala ibghuni fi du'afaikum fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum rawahu Abu Dawud wa sahahu al-Albani fi sahih no jeeya e naforeji sadaka on no jeeya e ko udditata arsiki waɗa barkiji tippo e hoore yimɓe ɓen neɗɗo moƴƴinowo ittowo sadaka on jawdi makko ndin uytata ko
pooma balndi ɓeydoto ndi ɗuuɗa wondude noon e konko o heɓata e nafooriji ka Allah subhanahu wa ta'ala. ɗo en dartoto ɗo seeɗa sabu sen taskike moƴƴa no gasa woɓɓe go wiya a min miɗo anduno goɗɗo on no marno jawdi o ittayno sadaka kono o perdino joni noon dina kan no wiidemo no itta sadaka jawdi mum di bonata ko honno ɗum woni di no wawi wonde oɗo wonɗo ittude sadaka e yewtino ka fuɗɗode sadaka on no mari laawol si on tillunde ka laawol ngol haɗa ko bonnere jawdi o woni na ɗuɗugol okkitirgol ngol ka kene ko honɗo o okkitirayno ko fi honɗum o wonno e okkude fewndo o marno hemo okkude yalli ko o wonno e okkude kadi ko hunde daginde o ɗaɓɓuno no dagori ɓay ɗum ɗon fof sino toon haray ko ma taste moƴƴa neɗɗo moɓi jawdi harmodi o ƴetti ɗum o funsi o okkitiri o okkori ñama kala o okkori ɓeeɗo o okki ɓeeto o okki ɓeeto yahi ha o perdoyi o jooɗike innama de a oɗo no itteno sadaka kono o perdi ko perdinamo kono no waali e kene ko tawde go'o taw ko itti kon sadaka na kan ko jeyi ko yimɓe o jofuno yimɓe o jattuno yimɓe o kansuno yimɓe o doluno o muuɓi ha ɗuuɗi o ƴetti ɗum kadi o okkitirta wona e laawol ɗum itta kontatake e sadaka haɗo jawdi perda on ɗimmum ɗum neɗɗo on ko lakkere makko o jogi ko kanko yangani ko daganimo kono noon ko woni okkude kon kadi wona fi Allah subhanahu wa ta'ala ko feeñani yimɓe ɓen ka kene mo okkude kono andi ka nder ɓernde makko kon a anda mi anda ko Allah addi joni noon si tawi sariya o wi'i si neɗɗo no itta sadaka jawdi makko perdata si tawi itto sadaka jawdi mum perdi wona sariya on fenneten ko ɓernde jommum nden teskoto ɗen yalli o ko sadaka woni ittude ka ko funse woni jawdi idan haare ɗum ɗon ko nattante ɗum la moƴƴa kono si tawi haqiqa tan neɗɗo wayi no sariya o wi'ide noon tawi kon o jogui kon ko dagui kon tawi ko okki kon ko fi Allah tawi ko nelaɗo woni e ñentinde sikki ala ko sari o wi kon ko ɗum wonta jawdi makko ndi perdata abada ela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɗaɓɓeelan e junngo lo'uɓe moɗon ɓen ande ko arsikirte ɗon walle ɗon ko sabu ɓe yimɓe mon lo'uɓe dey yani ɓe yimɓe lo'uɓe ɓe wonɓe haylade ɓe yimɓe jooɗiɓe tawata ñande wo ala ko ñaama ala ko yara kamɓe kadi do wona kamɓe waɗi hoore maɓɓe on alhaali moɓe woni ɗo an kadi e maral mangal wona a waɗi hoore ma ka wonɗa ɗon fo no wiyetude dawa woɓɓe heɓa woɓɓe faɗa idan si fo ɗaɓɓi woɓɓe heɓi yoɓe anduna kamɓe jonni hoore maɓɓe woɓɓe si faɗi yoɓe andu wona kamɓe fanni hoore maɓɓe idan jon heɓugol ngol e angal heɓugol ngol ɗum na junngo hay goto woni ko dawgol ngol tawata mo ben wawi wadde idan haray wattangol yila e ɓeɗo yimɓe luɓe ñammina ɓe holtina ɓe ñawda ɓe jonna ɓe kaɓe waloɓe fowto ɗum ɗo ko hunde nde tawata sari on no ɗaɓɓi wata waɗɗum fima antum no andirɗa ɗe yiɗiri ɗum noon eɗa faalira ɗum noon heddi ɓen kadi ko wonnoon faalira ɗum hato jini e muɗum idan haray en andinayi musidɓe meɗen jenti ɓen ɓen fewno ɗo ko fotten gollen FM ɗum e jentade 102.9 haray inchallah subhanahu wa ta'ala e yimine monsieur Sidibé ɓe accintana en antenne on fi lantoto e nder kona yewtete ɗo kon ɓe nodde e ɗiɗo numéro ji 657 102 102 ma ɗum 664 87 49 58 haray inchallah subhanahu wa ta'ala so tawi no woodi ko ɓe faala e ɓangintinanede e nder ko yewta kon ɗo ɓe landito ɗum ɗon si tawi kadi e wona ɗum haray continue yewtere men nden assalamu aleykum assalamu aleykum naam komɓe naam ko fi ittugol sadaka on yewtere nden hannde naam naam naam
haray tigi tigi on okkugol ngol no moƴƴi ha kono yo taw hara jommum no mari feere ko okkata kon par ce que alqur'ana ko wi ko wa mimma razaqnahum yunfiqun immorde e komin artuki ɓe kon ɓe okkay ɗum ɗon joni so tawi woni fawgol neɗɗo on ko heɓata feere muɗum hay Allah subhanahu wa ta'ala fawali ko neɗɗo ko ala feere muɗum sen daari joni masalan zakka ko dewal mo watngal baraji moƴƴa kono Allah fawalngal mo maraka idan si tawi Allah fawali hay mo mara ha ittugol zakka fatata kon ko farilla wana dokkal sunna yanko wangal fawete e neɗɗo mo mara on idan okkugol ngol ko si jommum no mari farlugol e hoore goɗɗo a itte hunde kaari itten sadaka ɗum na sadaka noon fiw wana sadaka fiw ittu hunde kaari forcé a edday ɗum sa addal ma yaltude ka bolonda yahen itten sadaka ɗum ɗon na sadaka noon accu neɗɗo on wiimo ndaara ko heɓata feere wo siko doole ma ɗen heɓata feere mum siko gandal ma ngal heɓirta feere mum siko jawdi heɓata feere mum siko yahugol ngol tun heɓata feere mum waɗu ko wawata kon o ndaara ko honɗum o wawata wadde o waɗa ɗum e anniye laaɓuɗo ko ɗum ɗo woni sadaka on kono fawgol mo ko o wawata inna o adda forcé hunde kaari ɗon hare na e laawo sadaka wona ko goɗɗum ngol nam on jaram albarka gasi waɗen ɗum ɗo yeeso haray toujours ɓen nani ko ɓeɗo maaki kon haray ɗum no heewi ka meɗen hande moƴƴa fawgol e yimɓe ɓen ko ittete fi okkugol ɗum ɗon na ko han nam salamu aleykum alhamdulillah komɓe hito mon gon ala e nanade fen ɗo yetto jalloɓe en durmaji ɗi no ɗuuɗe sara nde moƴƴa nam haray inchallah subhanahu wa ta'ala en antina jama toujours ɓe nodde ɗiɗo numéro ji 657 sande sande maɗum 667 assalamu aleykum allo waaleykum salam ko nam nam hittongol laaɓa changer position mon seeɗa ndaara so tawi hittongol laaɓay nam nam haɗi tawa on tawanoke fuɗɗode émission on mi yewtuno fi muɗum wiɗen sadaka on so tawi woni ko ɓay nelaɗo yamiri on ti waɗiri ma ɓay Allah yamiri on ti waɗiri ko ɗum woni e wolde fimu amma ko yahante kon ndaaro ɗum ɗon wona sadaka non fiw hay si tawi no metta ndaaroɓen ma yahoɓe ka ndaaroɓen kono ɗum wawata wadde haawi en fenane ko gonga aduna idan ɗum ɗon rewa laawol fiw ɗum ɗon ko e laawol maɓɓe kamɓe kadi ɓuri heewde ɗin sadakaji ɗon tawa sirkuno e majji so tawi sirku naati e mo haɗa jommum bonni dina muɗum kan haɗa ɗe rentina julɓe ɓen e accugol alqur'ana on yaha ƴetta goɗɗungo qur'ana na hande noddi yimɓe ittugol sadaka idan yo yimɓe ɓen jaɓu Allah subhanahu wa ta'ala yamirino ittugol sadaka nelaɗo yamiri ittugol sadaka nelaɗo no jeeyano e ɓurɓe e wawde ittoɓe sadaka yimɓe ɓen fof idan tataw neɗɗo on ko tuma o limoyi woma tuma o hoyɗana o itta sadaka ɗum ɗon na sadaka noon fiw ewa nam komɓe nam 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 allahumma amin aywa aray toɓɓe nde darto en hoore mum nellere men ko ɓattiɗo ko nafoore sakkitinde nden e naforuji ko itto sadaka mari ko nafoore sakkitinde nden ko yewten ɗo kon ko wondema haray si neɗɗo no itta sadaka ɗum no jeeya e ko watta ha neɗɗo on heɓa ko wiyete kon albirru wattaqwa albirru wattaqwa kama qala ta'ala lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema neɗɗo o heɓata ko wiyete kon birru yani aljanna ɓuri heewde karamo koɓen ko firi ɗo albirru on ko aljanna yani lan tanalu aljanna hatta tunfiqu mimma tuhibbun kon heɓata aljanna ha okkitiron ko yiɗɗon kon kala ko okkitirɗon e hunde noon Allah no andi valeur mum on mo andi ko okkuɗo on mo andi no okkira noon kadi idan haray okkugol ngol no jeeya e ko ɓuri moƴƴude okkugol hunde nden tawa hakkilmano e mayre faale mano e mayre himme mano e mayre
kono ƴettugol hunde nde masala ñaameteeji ɗin en anndi buy okkay ñaamete kono noon ko so luttiiɓe okkitira ɓe okkitirta ñaamete on fewno ko kamɓe ɓe weelaama ɗon ɓe okkitirta ñaamete on fewno ka o ɓuuɓi uli ɗon ko tuma yehi haa tawi ɓe tawi si ɓe okkitiraali bonay ɓe inna ndaarenɗaamo jonnen ɗum wata ɗum bunu idan si tawi ko non onti ko non kon okkirde hara yo anndu joddini kadi ko ɓerɗum ɗo woni nder ton idan ko ɓuri moƴƴude kon ko okkugol hara no yiɗi wona o wiini lan tanaalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun ha okkon ko yiɗɗon kon tigi to kadi ko wiino wa yutimuna ta'ama ala hubbihi hiɓe ñammina ñaamete on e hoore hiɓe faala ñaamete mi wana fewno ka waylaɗa ñaamete on ka hunduko ma woni taƴude fi makko ɗon ka goddol ma woni e makko ɗon tawa ko fewno ɗon sortatamo e ley wonki ma kin jonna neɗɗo ɗimmo maɗa ko ɗon dokkal ngal welta Allah subhanahu wa ta'ala wona accugol ha tawata tawi ɗum ɗo okkaka tigi tigi on hannde kadi bonay okkitira fi wata bonu ko siga ɗin sadakaji kadi haray no uyti moƴƴa moƴƴere nde hay si joomum heɓe moƴƴere mum kono haray no fanɗi idan haray ekkitoɗen yiɗalngol jama o moƴƴere saake moƴƴireji ɗin hakkundeji meɗen simo be nafi yimɓe ɓen suri lorraji mum ɗi lorrali ɓe sikke ala fo welday sikke ala fo wuuriday sikke ala fo muññodiray kono mo beesi mari moƴƴireji mum ɗi yaltini lorraji mum ɗin tum tawi amma fuɗɗa ko lorrama kan o heɓata nafoorema hay pus ka konnguɗi ma ko lorroji ɗi wolanta yimɓe ɓen ka kuuɗe ma ko lorroji ɗen hewtinta e yimɓe ɓe konnguɗi ma nafoji ɗin a wolanta ɗi goɗɗo kuuɗe ma nafoji a watta ɗum e yeeso goɗɗo an haray a moƴƴa e nder hakkunde jama on sabu si fuu wayi ni gurnaɗan ɗan bone haray inchallah subhanahu wa ta'ala en anditina siɓɓe min jentiɓe hen ɓen ko fotten gollen FM wonno ɗon jentade haray no wondi e moɗon ka ɓawa micro ɗo siɗɗo mo wowɗon Mouhammad Mahfouz Ba haray no wondi e meɗen ka ɓawa masjid o monsieur Sidibé haray inchallahu en tawtodiren ɗo kadi e asir arawo on si 7 o feƴƴiri minti 40 inchallahu gila samedi arawo on ko si 7 o feƴƴiri minti 40 inchallah haray ko ɗon wonten ko fuɗɗoto ɗen sabu en yi bimbi ɗo bimbi on no dawi ha subaka on no sotti moƴƴa yette jalloɓen ɗan to ha ñalla moƴƴa donc haray en acci heɓe fina gokkum fiyoɓe wawa tawede nde ɗo nafoore haray inchallah dentoro Allah yo Allah waɗa barke golleji men ɗin e nokkune meɗen nden walla en barke radio meɗen on e golloɓe ga ɓen fof inchallah subhanahu wa ta'ala haray assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran